Anar i vindre de ninots en la ciutat de les Arts i de les Ciències de València. Este matí, puntuals a les 10, han començat a arribar artistes, fallers i comissions per a deixar el ninot. Divendres a la nit s'inaugura oficialment l'exposició 2024 i des de dissabte estarà oberta al públic. Ángel Navarro ha sigut el més matiner amb el ninot infantil de la comissió Vicente Sancho Tello. Teniendo en cuenta que todo esto es muy delicado, preferimos venir prontito el primer día, tranquilamente, los dejamos y ya está. Des de Benifairats, Víctor Caballero ha sigut el primer a deixar el ninot gran per a la falla Emili Baró i encara que té 23 falles en marxa al taller, l'hem vist relaxat. Nosotros es que nos gusta ser muy previsores y entonces durante el año trabajamos bastante. Després de la ressaca de les exaltacions, les mirades falleres estan posades ací, a la ciutat de les Arts i les Ciències. Durant 48 hores arribaran centenars de propostes dels artistes fallers. Només 2 seran els ninots indultats d'enguany. Estamos hablando de unos 770, 780 ninots. Antiguamente la fiesta era la recogida de ninot, pero ahora dejarlo también eso se ha convertido en una fiesta. Estem portant el ninot así a la exposición. Tenemos que hacer esto. Hay que hacerlo. Los artistas venían hasta ahora y bueno, nos hemos querido acompañar. Entonces hemos dicho, bueno, vamos pronto y así no cogemos cola. Són les primeres cartes a desvelar-se. De fet, la falla guanyadora del 2023, Exposició, ja n'ha deixat el seu. La verdad es que sí, ya lo tenemos acabado bastantes días en el taller, pero teníamos ganas ya de decir, bueno, ya lo llevamos y ya que se quede aquí, que duerme aquí y descanse y así nosotros continuamos la marcha normal de taller, que ya queda tan poquito para fallas que ahora el ritmo es frenético. Dissabte s'obrin les portes al públic i vostès ja podran votar els que més els agraden i ajudar-los perquè se salven del foc.